Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kasenjuk kikun ki hajar kahima mahram dong border Raniko Southwest Castles District hnegasngi ka khatniau tarik ulaber hajar arpoi kelalek ai da kejing ujor persya yaus im kahima mahram upaim Nian Rose Imyong sha Chief Executive Member Kakasi Hills Autonomous District Council uba Titus Kain nakaliang jong kasenjuk kikun ki hajar kahima mahram dong border Kila kentu ya ke Executive Committee jongka KHADC bakin tuklarno mardor bat ban slojno ya ke jinglongs im jong upaim Nian Rose Imyong halor ke nongrim jong ke jingle donbor le marway ke jing pendon kambakla ya ke pisah hima ke jing nyoben ya kikun ki hajar da ke bakni ya ke hok jongki bat halor ke jing bomla ban bat ya ke kendau ke siap ke ban nem sentut ha ki nongway nong ar Kawan istunat kalau nama Hadin mengenai kedua siam lah sim kiai kene ka. Jing ujol ke jongi persyak yo sim jong ka imam haram. Kat kum kene ki pratili ki mat ki ba ngela. Bo ang ne kum ka senjuk. Amal ngani tu ipi ba nadu bala long sim une sim jongi pa im nian ro mo sim yong ka bangi te barok. Te hajakangi ki kun gajar ngin long ki besuk besain baniok ka songsuk songsain baniok ka jing singai baniok ya ka jing singai hala ka jong ka hima repose ka jing long im jong ni kala tak penban yang iki kun ki haja balai ngong ka tak iki kun ki haja nama kumba nilam dang mena ka nemo abede bakane ka tulen na khatpra ranikor sedo mai sekolah terter sedu bakmara ni yang ne ba kumus em hajaka ba un pen em lagi jong ki khun gi hajar ki nong rep ki bopli bla rep lagi spas nam hanrai tang na gane ga jing sim bha ga jong u nyau 100% ma sake hima tang 100% pat sake nong rep bopli ki nong rep ki bla du no ya ke jaga rep gila dono ya imarap hari kia tang 100%. Hari kabas ngasi kalong ba ya kene 100% ro kalai saka akau jongos im. Tegidon ginong rep ba hadu mentakim padia ya kene 100%. Ya hang ni aga poin ke ang ina buru ba ni isir kai ya kene jing tumu jongos im. Aga executive committee jong arpinyau terus arpunyau nreu arja katendai ba nado sausen per seduk renka kemud ia ka lan compensation kemud ke dolbar hima kala IT ai bor musim ba unle kalbama ban pet ma tinga ngi hang ne gadan ke jingma ke bakrau ya ki kendau simet ya ki kendau kur ya ki kendau ki badan hapok kai hima nama lada kalong kumne kemud yolese ngi ngat kumbala ngat kini ke nong re bopli po raniko poin ke balai ke bang ibu hne kalong ba kene ke 100% kan 20% ke babu usim hne napta ki kon ke hajar jong ka hima di pusat juri kene namar ba dan ki jaka ke ba usim dan ke jing temu ban sim hadu 100% ya ke bai kendau ban 20% ya ki jingdon jing em ha katoka inda te kalong ke ba ngau mo susi bani iba kat 100% dan 20% kumnu usim unsim rabha naki raikenda panra ka jing thot hagaroi ka pa kamtam dangmen hakene bon ke ni ga network mo tawar ki umut ban wan bu ang te po bodal ke jong mo hanrai ke jing hanglat jong usim ya ki try kendau ban ye thoi ga agreement dan ki try kendau bat ki company hanrai usim bat umsya ba ki ne tho agreement ki try kendau mod hab ye tho agreement bat usim te ka penlong ini ki try kendau ba ki nom isu ya ke jaga te kene kala wanra ke jing sadin Ante apa bodar kam tom ba hadu muta ngim don network ni penon kam dagi network
apa Bangladesh. Pegawai ngisi kamdam dang menagene ngidang yo ya ka Raniko Civil Solution. Te nagaliang sorka kelawat jaka banbu ya gene ka office jongka nega division. Hanrai hadu mentah. Kajing dawa bahak palat jong nusim. Kemud ngimyo ya ka jaka apa Ranikor balawan peda ka sorkar hangte pok hatpra namar kajing dawa bahak palat jong nusim. Te larak no ya gini asnga bala yok jangka te po himalangrin kalau ngabe cengai na po Ranikor te ngi kumpu ibang asnga dunong hadu kata-kata nama ngi tip borok bagan ni Ranikor kade ka pedeng mo na benta kadong ka than ga jengi kum ka office ka ba hetam apa ka division ga jengi kebasan hang ni ngi iya ka ya ga jingma ngi iya ga jing bamsap jong unu isim mo naga nega tulen kabai kendau kabaka hima kala dro hadu siklor prab kendai lak lai pu arhaja tengka hanai tangi puli ketu ia ketu ga jingtho ketu ga rai jong ka dorbar hima ngilap ba siklor sipolak la supenlut klam ka jingsai ka babne la thong to bala ai bah ia kita ki pelidar ia kita ki no Punjab ia ke kes kumno kita ki don hok lena ki don ka bah ha ka ne ka bai kandau ka bala debdro siklor prapo kandai lak nang tangi iro sas life way lak prapo ja mo ka ne ka dei bah simet jong usim tengi si tangkata ngim ngimya ke jingsai ka ba paka habai debat ka ne ka bisa tengka jong ke hima ka hima maharam ke jong kum ki khun ki haja ba nadung ba usim ula thau ya kene ka maharam arhajan re ane tu ipi kalong ba sem la ailat yang ki khun ki hajar ya ki menteri ya ki rurong ba jong ka hima ban ya paitlem ya kene ka ak haswa ba ka ban pas rane ban menjur ya kene ka la sule marwai do sem te kumta nadu bawan kene ka la kurman lot ka riti ke dustur ka balabu dake lieutenant ha kene ka hima ka jongi te ka banyo ka bangi la thong ne ka long ba ka jing ai pata ma ka jing ai pata aki pol nai ko mangitip na ki temen ki jongi ba haba ai pata ka long isiu tang khnit kan sai hanrai menta ba ne ka bai pata ka long asngau ki ong hado sitengka piak mo si square feet delarangi simpata mud bonsen ngi kun ki hajar ngimla ban siu ya ka bai pata re ka ba snau si susu kalong ba dang ham men hagene apa senong dirang mo ladap ai ka senong dirang ya ka pata hau arah jar pra menta ai biang sa haki weipat hau arah jar arpoi degane kalapan kelumar ya ki bapli ki nege nong simpata kumno ya keju ke jaka laban ai arngot laingot lene arsin laisin kalau ke ke ba ithamula mo kat usim ule ikine ne kikam ki bom yahap de ke pra kom ka sinjuk abang ilai kendo ki pajba jong badai ki kun ki hajar jong ke hima ni singo bandawa badai banweng mardor ya nusiam namala dangbo nusiam kan wala kajin huri hura ba khamprau nang ni khmat te ngikerpat ba ya ka KSADC hamtam eksekutif rengkat bosiam ba kinle kloi ya kene khnang ba ka hima maharam kini kan wala ya ka sok sok sengsai hamtam ki kun ki hajar apa khema kubles